Mathata motlakase naheng a ntse a mpefala moo bekeng e fetileng Eskom e kene mokgahlelong wa botshelela. Mashi ya motsamai eo e sa leng a ena le kgwebo ya lebenkele dirimo tse fetang tse 10 o se a fetohile motho a rekisang ha iyo. Lebenkele la hae le ne le dula le tletse thepa mme e sa le ho qala kimollo ya motlakase o se a hula ka thata o re maemo ana a ama le bophelo ba hae. Mentally, emotionally, it affected me a lot because I'm drinking tablets now. Because sometimes you think, even at night you can't sleep. Mohwebi e mong a amehileng ke Thami Mazibuko a bileng le kgwebo dilemo tse 28 o ne a kgona ho iphedisa ha mo le lapa la hae mme ka jeno bareki ha ba sa tla ka bongata lebenkeleng la hae. Very badly. You can't imagine what's going on here. We're throwing our stuff, we can't keep up, we have no clientele that's coming around here. So who's going to buy from you when they don't have electricity with which to cook? Ama Maafrika Borwa a tshosetsa ka ho tshwara mohwanto naha bophara kgahlano le ho tingwa kgafetsa motlakase ha ba bona bare ha ho tlhokeho ya mohwanto. Our leaders, our presidents, our ministers, our cabinet, all of them are living a fancy life. For na protest and SABC and I never get join because if it rapra protest and kin ro senya strata next day ke no hape ke ba clean gape. Mopresidente o ile a tlameha ho kgina leeto la hae ho ya sebokeng sa moruo wa lefatshe Davos ho shebana le mathata ana a aparetseng naha.